Uvijek se iznenadim šta mogu naći u meksičkim dućanima. Danas vam pokazujem veliki američki dućan u koji idem svaki tjedan. Pokazat ću vam cijene i neke zanimljive stvari koje se mogu naći ovdje u Meksiku. Ja sam primijetio da je tehnologija i ove televizije i bijela tehnika skuplje u Meksiku. Tako da evo pokazat ćemo neke cijene sada. Pa mi vi recite, ne znam kako je kod vas, da usporedimo. Ogromni Samsung televizor, 65 inča, 23.000, ja ću vam to probati u eure, otprilike. 20 bi bilo 1000, znači 1100-200 eura, 65 inča. Evo ovi manji televizori, TCL 43 inča, 4800, to je skoro 250 eura, malo manje, 220, 210. I tako ima raznih, evo, slično 250 eura, ovo je malo veći, 320 eura, svi su kao na sniženju, 50 inča, opet 300 eura. Koliko su kod vas televizije? Da li je ovo skupo? Naravno, ovisi o marki, ali evo, 7000, znači, ovo je već bliže 400, 380 eura. Ne znam zašto je ovaj tako skup, S25, 33 skoro 1000, to je 1600 eura. Ovo ima malo manje, ovo je 1000 eura, evo 25, ali sad je izašao 26, pa su valjda sniženja. Evo ima i 24, 15 000, ne znam koliko je kod vas ljudi. Ja imam ovog, ali starijeg, A55, isto sam platio 10.500 eura prije godinu dana. Evo PlayStation koji mi žena ne da kupit, 10.000 na sniženju je, znači 500 eura je sad sa igricom Gran Turismo koju ja želim i ovaj Astrobot, ali ne znam šta je ovo, 825 GB, valjda stane unutra, ne znam, ne kužim se ja baš u to. Evo je stvari, mislim da su skuplje tu, evo jedan frižider LG, 22.000, znači 1100-200 eura. Da vidimo ovu marku, evo Samsung, ovo je na sniženju, 18.000, to bi bilo 800 eura, 850. Jedna veš mašina LG, na sniženju je dosta, bila je skoro 1000 eura, sad je pala na, koliko je to, 14, 500, 650 eura. Lijepo izgleda. Ovdje je ogroman dio za robu. Čak ja ove hlače koje sad imam, gle, sam si kupio tu ove crne. Dao sam nekih 500 pesosa, to je nekih 25 eura. Ali evo da vidimo malo cijene. Šta je ovo za ženske ili? Para Cavaliero, za muške. Evo hlače, traperice, 20 eura, 400 pesosa. Ima svega, ljudi si kupuju ovdje. Ja si znam neku običnu majicu uzeti, tako. Star sam, ne idem više van, šta će mi. Evo košulje isto oko 20, ovo je malo manje od 20 eura, 18. I eto tako da. Ima svega, ima i za djecu, ima čarapa, bokserica, gaća, svega. Ali pogledajte ovu stvar, ljudi, jel možete ovo naći vi tamo za kupiti? Kravlji jezik, pogledaj ovo. I to vam je ovdje specijalitet, jedu se takosi. Ja mislim da sam jednom probao kad sam tek došao, ne znam ni da li sam znao šta jedem. Ok je, ali ja kažem, postoji bolji dijelovi životinja. Ovdje ovo isto ne znam šta je, beef honeycomb. I sve, tripice su ovo, tripe. I sve vam je sve vam piše na, znaš, i na engleski i na španjolski, zato što dolazi od tamo. Gle koliki komadi mesa možeš kupiti, koliko je ovo kila. 9,5 kila, ljudi moji. 5250, oko 280 eura ovaj komad, back rib. Imaju ogromnu pekaru isto ovdje. Vidi koliko je to ljudi tamo iza i baš je ogromno kako rade. Ali htio sam vam pokazati ove kolače. Znači, bilo je prije na vijestima, ljudi su se ovdje tukli za to, jer oni vam ovdje kupe i preprodaju onda u svojim kvartovima
ne znam, kupe, vidio sam ljude koji kupuju po 20, 30 komada. Evo sad ću vam pokazati, ovaj cheesecake jedan košta 10, nekih 11 eura. Cheesecake ogroman, koliko ovo ima? Ne vidim gdje piše 100 grama, 2 kile i 100. Eto imate taj, imate pay de limon od limuna, od oraha i super, ja sam probao ovaj cheesecake, odličan je. I kažem vam, ljudi vam preprodaju, to vam je ovdje normalno. Evo mljeveno meso, ja uzmem ovo, isto je ogromno, 3 kile, gledaj. Po kili je 150 pesosa. 3 kile, evo ja ću platiti 440, 20 i 21 euro, 22. Evo ima tog mesa i onda imaju posebno mesnicu tu unutra. Isto režu unutra meso i onda ga pakiraju. Dosta jeftino svinjetina, viš mogo bi uzeti isto, ali Fabiola i djeca vole ovu izrezanu već, gle, rebarca, ali oni vole ove kotlete, ne znam, ovdje vam se zove lomo. Evo, to je 1,5 kg, malo više, 11 eura. 1,5 kg, ja vam to onda zaledim. Odvojim u, ne znam, po 4-5 komada i zaledim. Tako isto i ovo, ali mislim da ću sad napraviti bolognjeze, pa da imamo za više dana. Onda imaju ovdje peku piletinu, sad još nije gotovo, ali imaju ova rebarca, gle možeš si kupiti. Ja ne volim ovaj barbecue sos, je presladak. Evo je nekih 11 eura je ovaj cijeli komad. Kilo, oko 11 eura. A ne, kostilja, ovdje piše 15 eura da je. Ali piletina je jako jeftina, gle, to je 6 eura, malo manje možda, jedno ovo pile. Eno ih vrte se tamo, još nisu spremni. U ovom dijelu imate te gotove sendviče i ne znam, evo vidiš kako su. Ali ovo je dosta skupo, šta ja znam, 15 eura jedan ovaj. I unutra vam rade to isto, stvarno imaju puno radnika. Više onda slažu ko ovaj tu, razne salate, pašte, piletina. I ovdje imaju nešto što obožavaju i Fabiola i cure. Jagode sa kremom. Košta 11-12 eura. Vidiš, i to vam oni obožavaju. Ma kupit ću im jednu, ajde, nisu dugo. Šta kažete do sada, ljudi, na cijene, da li je skupo, kako vam se čini? Da li ima ovako velikih dućana kod vas? Sad ćemo ići u jedan veliki frižider, evo tamo gdje piše frutas i verduras ispod. Malo je skuplje sve ovdje, povrće i voće, ali Fabiola voli da tu kupim jer je sve organski i najbolje kvalitete što možeš naći. Ja sam gledao jagode, mi ovdje ih plaćamo duplo skuplje nego što su na tržnici. Sad ću vam pokazati, ali prvo da uzmem ove mini jabuke. Moja Lana obožava ove. Stalno gricka ko mali zeko. I koštaju 90 pesosa ova vrećica. To vam je 4 eura. Malo više od 4 eura. Uzmem isto ovo grožđe curama, 150 pesosa. To je... Koliko je to? 12 eura, ja mislim. Ako je 100 pesosa... Ne, krivo sam. 100 pesosa je 5 eura, znači 7,5 eura. Nešto ko moje pice, ko moja margarita. Evo sad ulazimo, ovdje je jako hladno u frižideru, vidiš. Inače kupim ove jagode, imamo malo doma, ali uzet ću opet, evo lijepe su, uvijek pogledam, nekad im dođu baš ružne. A salatu moram uzeti. Problem je što je sve na veliko ovdje, znači pogledaj koliko ja sad ove salate moram uzeti, ali meni je ovo najdraža. Tako da ćemo to, vidiš kako ima sad svega, borovnice, gljive, svašta nešto, ali ne treba nam ništa, zima mi je, ljudi, bježim van. Pogledajte koliki je ovaj dio, sad sam skroz na kraju, ovdje vam je sve mlijeko i pelene i hrana za pse, evo mi uzmemo uvijek ovo, to sam već snimio prije i jedno je od najskupljih, ali nemam pojma, navikli smo se sad na to. Pogledajte ova ogromna pakiranja za deterđente Ariel 8,5 litara, 350, 300 je
15 eura, znači nekih 16-17 eura. Ova isto omekšivač, zamislite, gle, 8,5 litara. Jel ima kod vas tako veliko? Kažem, nema ni u Meksiku svugdje, ali ovaj dućan, tako je ovdje. Tako su ovdje pakiranja, američki stil. Ja vam u Meksiku ne volim piletinu, meni ona smrdi i žuta je i ne volim je uopće ni vidjeti. Ali uzmem vam ove nagece kad nemamo baš ništa, kad je žurba, stiska, kupimo ove nuggets tempura, evo ova vreća, 10-11 eura. A ja sebi uzmem piletinu, ovdje je jedna pileća prsa i sad tu imaš naravno sve ljuto uvijek. Ja vam uzmem, baš ih nema sad, gle. A evo ih. Ovaj tu uzmem. Sad imam doma pa neću, evo samo da vam pokažem ovu ogromnu vreću. Koliko je to? Nema cijene nigdje. Signature, evo ga ovaj, 260 kila i 36. Znači, rekli smo to je 13 eura. Još malo pa je Uskrs, pa evo počinju tu čokoladni zečevi, sve na Mickey Mouse, jaja. Gledaj, skupo, 70 eura ovaj vlakić košta. Čokoladna jaja, a meni fale one europske čokolade, ovdje nisu dobre. I glavni razlog zbog kojeg smo ovdje je sir, evo čak su smanjili malo cijenu, sada 310, 15 eura jedna ova, to meni treba za picu. Ovaj vam ja kupujem, 2 kg 26, 15 eura. Da ga ima negdje i drugdje, ne bi možda pol stvari ovdje ne bi pokupovao, a kad moram doći zbog sira, 2, 4, 6, 8, 10, brojim koliko pizza, 100 pizza. Ovo mi je za 100 pizza. Ovdje su razni jogurti, mi kupimo ovaj Chobani, ali mislim da još uvijek imamo doma, pa neću ovaj tjedan kupovat. Ali tu vam uvijek idemo po jaja. Kažem vam da je ovdje sve mrvicu skuplje nego recimo da odemo u Walmart ili negdje, ali kvaliteta je malo bolja. Evo 5 eura 18 komada i to vam ja kupim. Samo što problem je što ne mogu provjeriti da li su razbijena, nekad mi dođe neko razbijeno, ali valjda ćemo imati sreće. Pogledajte ova pakiranja ogromna, vidi koliko je to. Koliko je ovo? 790 grama, 5-6 eura jedan ovaj. Mi to ne damo djeci jest. Dosta je slatkiša, to nije pravi doručak. I ovdje mi je uvijek zanimljivo doći pokazati, gle, kolika pakiranja pistačo, kilo 36, 315 eura, 17 eura kilo ovih. I tako imate sad raznih, ne znam, oraha. Dosta je skupo to, što ne? Barem ja mislim. Kako je kod vas, kažem, ja sam već zaboravio cijene tamo. Evo, indijski oraščići, isto kila i 1.3, te njihove američke mjere, 14 eura. I ovo isto, te ogromne vreće pakiranja, gle, ti čipsevi, 650 grama, ova ima 800 grama, pogledaj koliki je taj čips. Ko će ovo pojesti, ljudi, vidi prema meni koliki je. Ogromno je, za cijelu obitelj. A naopako sam ga stavio. Ali ja dođem po ovo jer ovo je moje sve tri jedu ko lude. Kokice, ove su baš dobre kvalitete. Isto organik, sve vam je organski ovdje. 150, znači 100 je 5 eura, 6, 7 eura jedna ova. I tu na kraju imaju ogromnu ljekarnu i tablete i svašta za kupaonu, za higijenu, vitamine razne. Ali vidite isto koji su to paketi. Sve po 2, sve po... Sve ogromno. Čekaj, evo da vam pokažem. Šta ja znam, evo ovi vitamini. Gle, 6 komada moraš kupiti. 500 peso, sad 25 eura.
Ove smo kupovali djeci, mislim da još uvijek imaju, gle, isto ogromna ova C vitamina, 211 eura. Jako puno kasa, imaju ovdje je bila ludnica za Božić, to smo čekali jako dugo, gle sad nema nikog, sad ću ja brzo izaći van, ali vam želim pokazati samo, a tu je, evo pasta za zube, znači ne možeš kupiti jednu, gle, moraš 6 komada kupiti, 420 eura, 6 komada, evo šta kažete vi na te cijene. Samo ćemo još proći kroz ovu sekciju čokolada, ali nema, kažem vam ja da meni fali, imaju te Kit Kat, Snickers, nema Milke i kad ima jako je skupa ili nema, kako da vam kažem, nema toliko izbora kao u Njemačkoj sad kad sam bio kod roditelja. Ovi su jako popularni tu, zečići, i nisu loši ovi. Evo 15 eura jedna ova. ¿Esto ya? ¿Puedo? Ya tiene. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo acá? Sí, Y pues estamos peleando, ¿de acuerdo? sí. Ahora es. Gracias. Gracias. Kupio sam si ovaj hot dog, trebao sam ga dobiti besplatno, ali kažu morao sam ići tamo po neki kupon, nije mi se dalo puštati kolica i sve to, pa ajmo mi ovo pojesti. Platio sam ga 35 pesosa, što vam je euro i pol. Euro i pol i kažu da oni gube cijenu, gube novac na ovome, ali tako privlače ljude. Ali zato zarađuju sa ovim membership. Znači ja sam platio 60 eura godišnje i na tome zarađuju, jer neki ljudi uopće ni ne koriste, znaš, plate članstvo, ni ne koriste toliko, ali su platili, znaš. Dobra stvari su u bunkeru, platio sam za pice 1800 pesosa, što je malo manje od 100 eura, znači nekih 80 eura za pice, i 2200 za kuću, što je znači malo više od 100 eura, 110 eura. Eto ljudi, šta mislite na te cijene, šta vi kažete? Moram vam isto reći da ovdje u Meksiku ovaj Costco ne mogu priuštiti svi te članarine. Tako da ljudi se nekad svađaju online, vidio sam po forumima, po društvenim mrežama, kažu a misliš da kupuješ u Costcu, misliš da si bolji od svih drugih, a dok u isto vrijeme ne mogu svi priuštiti, znaš. Postoje dvije slične trgovine, jedna je Costco, druga je Sam's Club. Ova je mrvicu bolja, ali kažem, ja u Sam's Clubu isto kupujem gljive, povrće nekako za pizzeriju i tako. Tako da to je sve slično, ali kažem, zanimljivo je da se tako svađaju i kako to utječe na društveni stalež, znaš, di si, u kojoj si ljestvici. Isto stavili su benzinsku ovdje i jako je popularna, zato što benzin je izgleda jako kvalitetan, ne znam kako to ovdje ide. Jedino što ovdje se ljudi sami moraju točiti, vidite kolika je gužva tamo, koliko to auta čeka. Sami si morate točiti i možeš samo ako imaš tu Costco karticu, znači ne mogu svi ovdje doći. I neko me pitao u live-u da li je poskupio benzin, ja sam rekao da nije, ali evo danas sam išao točiti i je poskupio je. Kažem ovdje, mislim da je jeftino u Meksiku, sad je skočio na 28 pesosa, što pogledao sam na Google, to je 1,35 eura, 1,35 centi, znači euro i 35 centi. Kako je kod vas ljudi benzin zbog ovog rata, je skočilo? Uspio sam popraviti PayPal, sad sve radi, tako ako želite pomoć kanalu možete, dole u opisu videa. Isto članstvo, kažem, možete se priplatiti, sad imamo 2 člana, hvala vam. Priplatite se mjesečno i pomažete kanalu, ima 2 eura, 4 eura i 10 eura, mislim da je najviše. Tako da evo, hvala svima koji su se već priplatili. I vidimo se, mene čeka sad vožnja, imam jedno sat vremena, gužve su velike. Pozdrav ljudi, vidimo se.